Muri ba Revealed Center twakira kandi bari kubana ugenda umisa no kubona tuforowinga umbicuye kabita bimona bimwe amakuru agitukuba tukuretera urakurera izoba twabasa kuba ntunda kuba tuizaha akizimbe cyamani munonga kibayita Deluxe n'ikizimbe cyamani kandi hotel arimo binji munonga abesongozi wa Celeb no bakwana bararomu abantu bamani no bakwana barara mbona urakurera izoba nyuma yentaro izitoraho izabesongozi babiri Jose Zaka na Jose Smile acukwakirena na ibare ya Yelele unakurera izoba turanturonda Jose Smile konka buzire mbo twajya nkati base kuza kubantu muyikaho twaza kuza koko munda no baturagira kugira ngo nuwari abase kubana tugambera acukwakirena na music ya Yelele kandi tuhurire ngo ari nageze kuba nasoza acukwakirena na video ibareryo kuko bamwe ibintu birebire binji amaredio bekurabaho ngo ntunda kugira ngo akiri twaza kuba tuza kumurondo ko owari abase kubana tugambera nyina ugumeho katuri tugenda munonga no kuba tutambara akureka ngo twasa kuba tumanya Jose Smile akontera ngo hotel Deluxe hotel no hotel ati nyamba mojowe nanye tukunuka nicyo nabanishaba omukako kuruka mugera nikwe nabwino mutiza tatiza wenje ayayaya Yelele umurungi ni wovu Yelele kambire bindi ogumwana kankunda ya heza barundi tari kwendo ngambeho bikiwo tanjuma nanye tindi kwendo kumwana mukaze itukundana ube turiko bunyonyi bwo mwishwa kabona yo mwana murundi ganaho umusongozi w'amana ko twatwagambire acukwakirina na ibare ya Yelele reka tuze kumuronda side zo kumurumu tureba ngo bamwe abababire mu muzaru mwezi kokati tkumanyoba ari mu rumuki akoreba ngo tabasa kuba tubugana Jose dore ngo Jose Smile nubo guhanuya kokati tureba ngo nubo ku rugo mu rumu ari romu abarayine so yabe na marakora ntonda gambo na Jose areke ngo asakwana tugambire ibintu binji munonga acukwakirina na imbera ko kuzi kutambara Jose Smile tumurakiri yasimu konkanja bamutebekanisa byo kunywa nko kumanya baserebo koko nabacukwasaganya kandi urango ari yasimu ninjira rero naza kufunana na Swendi zo ko norango ari ro musho to kamanya ubundi osana batandikiro muzadora no bakudirinjira umuntu yamazero kwatayo none mangu mazima cyakire cyamani kuko ayizuka ngo murebe wa Revealed Center utakarugaho byongiyena umisa kamera aruho DJ Longs kandi ni cyo Ramazani tuza kumaza kugambona na Jose asukwana tugambera acukwatira na video ya Yelele ako ari najikora kandi mango bonda tiremusete nyinjo mu video yejo kandi tora kumanya abaci aracukora video yejo kandi Jose Zaka kugira ngo ibareryo neriye Yelele tuza kugenda tukuforowinga tukareba producer tukena na Jose Zaka asukwana tugambera binji utakarugaho yes tuchinjena umiso ngo twatwakugira ngo turiyo turonda umwesongozi w'amani Jose Smile wanyuma yibare ryabase kubana na esongora kandi tukakwatayo ero bakweta Yelele nzo kumaza baza no kumaza yatugambera abaci ari esongwere kandi turiyo turi Zaka Jose Zaka baza bina amazina gakushana aro Jose Smile Jose Zaka Smile wesayana na njana atiro ka Smile no murana ne sayeje uri nizo Jose Zaka Jose Smile barata kucira kubana yakira ko yerekana no rano kuza kumugwa waha media baragita kwenda kucira kubana yereka media yazaziriye mbabazi mbo turaro natabaraka cyane hano yabona anywa amate ina nzoka obago murisi umwana w'umuntu umwana w'umuntu noraro natabura amate noraka Smile kwaka akarezo sherebu wa man Jose Eze utari kuza kufuna gato amaze twato nukokwe nukwe tukire kubera mbere nkebe je utari nukorota kanaza kureba ari ngo be neza mitwaro 8 miliyoni asente just good management. Good management. Good management. Echino cyo rusungu.
kuya tunda kumanya Jose Smile tunda kumanya yes ni Jose Smile ko gatuma niwo hano zarwa hi kandi tubase kugendana na rwanyu rwa Yelele. Amazina ndi Nahama Joseph agongo bambatize akande music ni mbandi Jose Smile n'abandi media ni mbandi Cherimentezo. Icyo no bitaga amazina niki Cherimentezo turanga Cherimentezo nebiki Wari muntu orakubana batura muri kabare ore za kanungu za rukunji nangwana nitwa abantu y'abanyambara abanyabushenyi numanyenteze cyuru kumanyisa bakuni yabinyu bakwesa mamya konka kuri yantwese ntezo unkane kindi cyo bakuteka umukindi kintu kikareta hobunuzi. So that means that all kinds of sweetness are in me. Jose Smile. Abakazi kazi bemba bazinja mwachura obunuzi bona buriyo muri yogo ntona kumanya nuzarwankaye koko batugambire nuzarwankaye biziko kagitandukota. Jose Smile ni zarwa muri Bushenyi Igara East wa Mike Mawanda marango bwa haturuho bwa hati ya kandi ninzarwa umucanga icyo rukumanyanka rwanyankara muri Rutoma as a parish Kizoba sub county Igara East Bushenyi district. Igara East constituency. Yeah. Okay. Bushenyi district. Yeah. Kweshongora bakutani konta? Akwishongora nyoni mbasa kugira ngo nkatandika karo kwishongora. Akuba nkaza kwitegereza nashanga mawe nangambira ngo nkaba ninyeshongora mpanike bendero mu bendera mbenyeshonga bishongoro bihango mu mbugo mukanye ntancirisho merezo bya P1C. Ishongoro za Uganda bici ebyo. So ahubwo ni story nkezo nyuma mawari kuzingambira umwentekateka kandi nyicereza mu kugira ngo nkatandika kare ohiro kuza kumanye kinabire ndi I was in primary 3 4 ohiro my dad never liked that tataka batakwinira kimwe kintu kiba kwitukica katakwenda kushishabwira kandi okushoma hata ikize kikabaho aho I remember ari kintu kimwe kitarinye bombya fayo byanje mu magaraganye nkazo mu practice twakora rehearsals turi kuza gukora drama ahagomborora amatwa tweshongorera amagomborora izo barumwe ninye nabembire bitagururo drama buri kimwe cyona by that time twatere bukarugita kushwana nkito mbigere yeah bien parengo fu. It was 1994 95 there. So bwanyuma yecho tatakangwera umuhanda yanyiho mu bandi yakubatora yanyiho mu bandi yangarumka abashomesa abayeshengereza byarema abana ngo hatwaza gukora staka yagenda katakunyenda music atakunyenda mbyo kushishobwirana nyanyindo mukushoma nagaruko muka ikintu kikanyizo mu life yanje by the way bakatwere n'undi nkebiri in my primary life. So it became a challenge konkazi pa now ni nyebaza ruhanga kugira ngo nkatata nawe kushitama somewhere hakorora kiko ajati nyine yo mweshongoza mutabona wanje anyunera umurumo mbona we manager wawe koko mcha. It is a message to parents na munonga bukira kuzibira abana okukora ekibashire ku bantu bakora abo ku bantu bakora ki obumuntu mushomesa doctorate okamushomesa kabaki no wakora ki ekikuba cy'umuntu kikumurugamo. Yeah, you have seen Dr. Yudaman, you have seen yeah. If you are serious, Dr. Yudaman, he is a doctor. Na mango bone byabeshongoza umureba Revealed News Center na nakugambira ngo ntubatu n'amakuru minji hano ya za YouTube aho searching Revealed News Center o subscribing liking no sana no commenting mu mbuzo zikwazi kunyumire ninga se zikwazi kubonerire obasana no kusaba umwesongozo kwenda politician amakuru ntubatu ni minji hano ya buri category yo ntubatu gikwata kureba kangu twasa kwantu kwiseho cyo kabitare bimwe na bimwe Jose Smile tunda kuba nko yatugambira ko gato tukona kugena munogo munda ensonge ya mane ya tureta icyo cyo munda ubwire byaba bayisire tumbuze byafoye byeye tumbuze kare yarirwe na tumanye kugenda omiso ntona kumanya unakorera izoba kwa twamusanga hano yakanzoka arira hano ya omuderax kandi nzoka arire na no mu kivuru akuba abena ayivera ine show ya mani tugezo kujya mutumbugane wao tutawasa kumufuna no ma security ne ya mani ikigize cyakwata hanse na yiguru mbene ntona Jose turire ngo ureno kora video kunka video jeri no kora ngiyo ni nkora. I'm not doing video or your video is out. Amakuru gace muntu genena natsa kugireba video
niyo basa kubateraho abantu barebe abagitegereze urebe ikigirumu na korte n'akasenta kagiremo. The video is already out. Baramwita Natural Films director Ambrose. Okay, Natural Films director Ambrose wajikuze. Yeah. Mwibare bakubana. Ibare cyishongoro cyo mu cyitwa Yelele. Kandi Yelele echa Jose na Jose za. Sumayo na Jose za. Okwenuko mukugera imwe nkiyumwe. But icyishongoro cy'inshootingire ni cya Jose Smile. Yelele. Yeah. Omurebera ruzizo ni center akatuma turebe video yeje tugirebe tujetegereze eri musingi zingaye nako nazo tugambera utakarugo turi ntwiza. Shira barungi kuriya chempesa hamugera go witu Rumba kwise ni shuma shuma intenesiora mpuro mwana na nyita rugaba Antera yo kisho mpenjere ndondo waba na nyita ameishonga buzyo mugongo abura Kunwa kwise na isha na rubata mpora kumba nyaho nebe nyongore Gaheza kwa kwise na sheka na nyenko ntiongere kura ngenda kuvuga no mwana bonjomwe anyoreke cyo nyungu ya mizi ati nyamba monjowe na nyentu kuno kancho nabanisha ba omukago guruga hamugera niko nabwina muteza tateza bwenje ayayaya kumukago mutureke mukuruka yo kandi umwibare rito ya Yelele masokwa ni murebe musatire musente nyingi oba atire miliyoni zinga naza kuzitugamba narangu video ninungi ngere bagizaniremu wareba quality okuzwara nareba muna ninte ari mufamu umusaya yatugambira ngo n'umwana w'umuntu Jose ekire noraka gukora video giniki kugira ngo nokora akakora video oyireho I was supposed kugira ngo iyi video ikishongoro kikashye kubona cishobora na video by the way oyireho kuko kumanya management ya organizing kugira ngo ishyire kuba ni cishobora audio first then tubone kushohoza video so in a period of 2 weeks niho twoyire video akande ahindo kugambira yashohwire kandi out yeah video yeji turangu sente zirimo nyingi utirimo bukadenka bungaye ahindo kugambira video yeji kunakubaninje baraje asopa nyine receipt ya miliyoni mukaga n'icweka konkaru subsidiary ebinde bikubija bikaza mu bwanyu ukashanga hatamo expenses nabici aba muri disappointment manya transport manya aba muki ibyo shango tavara so kwa kuzakora rafu no bano notebo mu miliyoni 8 Western region video ntuma ninga sibore ngeri izoba ntugeze kureka ngo twakora video za kusakuba kuza amutindo nkogwa national ninga international Jose Smile norango video je kiremo sente nyingi no yenda kugira ngo atugambere ziri zenyera ko atakwenda abantu bamanye accountability nuko kuwagira video nkukweri kana natural video za kubana akora none orango ikintu kiri amuzuri nkengamba y'ibirebe turi jena omiso antonda kumanya Jose Smile ariyo Jose Zaka nagira ngo ibare neryiye Jose Smile bari rukariya kandi Jose akakurutera gendura kugira ngo neryiye akwatubura eriyawo nawo tuburana neryiye kandi ekitwanda komanyeshe cya kabiri kuya kuza mu by'umusango itebekana isote iby'umusango tubiro abo kuba nyobe umbeshongoza bintu kumanya umba kweta ba Jose nimanya yo Jose ijanyo Jose Smile umbeshongozi Jose Zakatinka muramuga kaso oyireho kumbe ni njondoza kuza kwitegereza nangwa no kumanya ko ati wo kubanza kukingambireje nje kushanga nashanga Jose Zako muri kugamba ni comedian
umunyakatembo nazana comedy neza bamuti I don't know umunyakatembo kwari kwija kweshongora ku Rwanda cyeshongora music industry yeah yamwihakana atakumenya mboni bare neri yabo ibare ritari gano shooting video kana video singabi atayindi kugambira nisi ya video 8 asya video 8 ahabye shongora 17 binasiyo munsi video 8 yeah video kubanza abakandi bagita nakupenda ikashohora mu 2015 video ya kabiri kama bagita mpendeza ya showroom 2016 video ya kashatu ya kama bagita jegejege ya showroom 2016 the same year 2017 ni jana sharama jezi 2018 ni jana tinyine bwoba yokagireba njano recishane kiruho buri kimwe difference no gireba kandi tuje mu 2019 tujana balance the board wasaza mukukora buri mwaka video yeah hatujyo mu 2020 Yelele 2020 bajeta Yelele 2020 umurebe wa Revealed New Center Jose Smile base kutugambira kurunja kwa nyete nkabicengere tumentura ingabo zo kutambara yagira ngo Jose zakawe n'umuntu comedian izo tukantura ngo mwine nko kumwasa kubana mu kiparani ngayo na Jose zaka kugira ngo umurengo mwasa kubana mu kitera nkabicengere atabantu ba media. Some of you, I'm not saying all of you, some of you, some of you lack professionalism. Abamwene bakore ikintu kushanga bacugwiremo kitari cyabo batarakisomereye. Yeah, that's it. Echo nicyo kubasa kugamba kwao, because I hear some of them okay abayembagamba kugira ngo ibiki shana bine voice notes shana bihanabya mwe kutwakugoyinga deep tukakubuza hoji hiro ka hagamba kutwa kugenda deep ni mangu ntoka abura kureba mu kutogo okawa gamba ahoji hire echa kabiri iyo nko muntu kogira kukorecho oburuzo. I think I'm the very person ushire kuba nagugira nti ara with this one to go muyefuge yargo mu mbera no mabesongozo nuko yargo mu mpira muturambuza kabuzora yacyankaranya ko kaciro George no miso muri Revealed New Center twine omwesongozi obarita Jose Smile kandi omwesongozi w'amani norango video zose kwa natugambera ni nyingi munonga kandi a level ya Western region intorango n'umuntu w'amani jera ni nkomuntu nko akashatu ninga ari omwanyogo ombato abatire music ya Western a level ninga si arengo ro mutindo munonga Yelele ya twafana chance na nitwe abari Revealed New Center kugira ngo yabaza kujironkinjira hano ahantu yabaza kusohora iyi nichora kujana tu okumufuna ebiri film mbone twageze twamufuna atutero bambega bitu bamurondoza bamufuna twamugo isaje nuwari aha wagera ngo Yelele okajyandikira kandi turakumanya studio chiya usokwane gisoza ico naco twasokwana tuje no miso abantu babese kubana barebe kuje no miso kandi basokwana bahurana no baba no kakasangwa ibare niri yawe. Yelele is not my writing. Oyironka funa anyine writer I can write wajhandikire Arho and is the producer akana wowe nyine utire ngoma kana akagishoboza omuri Epic Studios abana basa kugita Epic Sounds eri kushangwa omuri Bushenyi yeah ikirebwa byona nibisana ibyo na nebyawo iwe imwe konkanya we nimanye cyanje tureba imwe tugire ngo buzubuka rugaro producer ninga writer kugira ngo akagabi bareri aho tindu kumanya ninga ibona no bite no yabanze kuri aho tindu kumanya abo kubanyowe aho tindu kumanya emuru kumanya iwe nawe ayabanze kuri sozano Jose Zaka ekishongoro nimanya chumwe ekishongoro nimanya cya Jose Smile I myself and from the producer iwe toka churire wecho ninga kugira kama sumaga kuterwa nyowe ni manyikesho ngorecho ha echanje and it was got from the writer at the same time the producer Jose Zaka nzakuronda obaso kubana tugambere cyo songorecho kaciyankai aho kuba Jose Smile najya ngo nece kandi video yasowere obayino video kugati tukajirebere kuturajufune nawe nsakumaturebe bikagena kai
yo audio wajuri audio ntuhura akuba ezireno zigenda mu endurundi zitambara mu miso njobo nuko mugaso kwitu abaro business itakora ngutawasa kwantureta ebintu ebi ezezengambo za sokwana ziruga okusisa mazana gabesongozi. Let me give you the flashback. Yelele was written in 2016. 2016. By that time nafuna copy ya writer. Nathan kakukozesa copy ya writer. Logic behind was that testing the audience. Can this song work? Hazo rebe music agency nirabaho. Album harabaho jegejege, harabaho sharamagezi, harabaho na tinyine bwoba, harabaho balance the boat. Hatwija cyeshongoro cya katanu ekiri Yelele. Kane kiri kurataho eberya album ekesongore byona eberya album eberya album ejo ne abantu zembwe wetegereza so ibyo shongoro byona bitire bahandikira abare album jare ibyo shongoro mukaga hasigire cye shongoro ekindi kuza kushoboza umukwezi kwa kana kiro ni kija ntukira binkiruka album ejo. It's when you shall see my launch. Cyosanga wamara kusoza cyesongoro ecyo kwa kana ningo kwa katano n'uronki ndiye kuba nyine kivuro ekiri kwija umwanya kutwija kubagambira nabura hantu na itero kwija kuza so iyo ryo ko yeteka teke kugira ngo kivure nkija kwija kandi kirukose ya kirukuteta album zone abinjo imambuzi bishiko tarukora kotakora show katwagerire nkubibiri nazingayi shana byakagira bitana bita imwe ndiyo ninyije munyeteka teke Yelele naje pikira kokaka sachurunje no video wachireba umutaya kwasa kwenda kuronda nafasa kuyankaye especially income kutu ya media no basa kuza wanda music yanjye za YouTube handika mu Jose Smile ariho ebyabiri uploaded harmu Jose JOSE space Smile SMILE kandi haro hand hatari gap Jose Smile 11 anoja kono funa Jose Smile no basa kuza YouTube za mudundo every platform over audio over video music yanje noja kono gishangayo and at the same time go the Facebook anyine ho page ya manager ngashi ya management iryo mazina ga byamukama Frederick no kugirukanze imirimo yanje aha Facebook then you can go to my page and like it. Jose Smile a Ugandan Western artist. Ninga shogendari Jose Smile a Ugandan Jose Smile a Ugandan artist. Noja kubona ufunaje details zanje ufune business zanje ufune buri kimwe cyona nekirukunkwataho